Rastriya Lok Dal Achukphang Wngmani Yakulo Phasalo Agartala Press Club Kaisa Kokthum Panda Khlaijakha Manjakha Rastriya Lok Dal ni Achukphang Manindra Reangno khobwi Kubun Adongrok Delio Kaisa politician Panda ni bising the Hasni Kasa Montri Manindra Reang Rastriya Lok Dal join Khlaika Rastriya Lok Dal Achukphang Wngmani Yakulo Phasalo Agartala Press Club Kaisa Kokthum Panda Khlaijakha Aslo Kokthum ni bising the Kok Sanani Thange Achukphang Manindra Reang Shaka Hasni Tolawok Khlaijak Tong Kosung Lokorokno Shakangit Langani Bagi Obodolo join Khlaika Hane Abro Kariba Ashrote Bodal Vidal Koklam Shaka Rastriya Lok Dal ni Achukphang Manindra Reang Ani bumulgai Hengzauliana Kaipeng ST Cell President Tripura ni RLD party ni ekta tabo mane khachama mahai joto media program ani khachama janago jong je Tripura RLD party khayo taman bagi khaimulai nana party khayo Agrono bacung sitra maya, kinto leadership ro jadi hanya angkai parti hanya menjago. Tapi tak jarate cung RLD parti jarat tongna, Chini mote omobai jara leadership ro bo jadi hanya angkai deranai. Tapi cung nayo RLD parti gai matro. Chini kurui rone, bikra rone, tai kheti kamar kene ukenai browno development no chuntlangani. Development sara kuno tai desno chunmangla. Number 1, Chini Tripura wo emne sotkora emne romde emne 50% hone mano tai 50% se Tripura tongsio 1 phanongthon Chini tribal phanongthon एकेबारे जों बायरे मांसे दिल्ली व थांदी चीनी त्रिपुरा ने बरक वांजे मइबो त्रिपुरा मइबो नेने चेन्नई कर्नाटक तमा बेंगलोर जतो मुर्शिदाबाद बे औरंगाबाद कलकाता को बांगमा नुजागो मिजोराम रगो आसाम रगो तमन बगे थां बेकार समस्या समाधान होया चाकरी बाकरी करे थांनन बगे पब्लिक बोमा थांखा रां पैसा एकटा परिवार परिकल्पना खानन फास मालिया Gasi परिवार परिकल्पना न बाइक चालू खाना नहीं नय जों विदेश जाम किन्तु आबोनो जों माने डेभलपमेन्ट फाइसिं नै जुदि जों सामुं थांगाय केउ विदेशबो थांला बेकार समस्या समाधान होनाय बाहाय माने जोंनि कल कारखानार माध्यमे बा इन्स्ट्रुमेन्टाल माध्यमे बा जिकुनु उपाय जों अब आरएलडी पार्टी होइते खायजाकसिनाय नै जों आबो नीति भितिरबो नुकजाक हायनिनो जों आरएलडी खायका जतनो नराव माने पब्लिक नो आनी को कचार मौ आरएलडी पार्टी वो नराव जुगदान रुफादी बाहाय माने डेभलपमेन्ट फाइसिंगा जों थांना नांनाय आसुन आनी को मथाखा तिनि नं पार्टी जे जॉइन खायबो आबो दिक्सा दिसु फेके राजा खरागले निशिमा अमित नि कोकथुम चिनि खरां